Pa se, i pazite ovdje, hadis. Nemojte, kaže, činiti vaše kuće kaburovima. Šeitan bježi iz kuće u kojoj se uči Sura Al-Bekara. Znači da se na kaburu ne uči šta? Sura Al-Bekara. A ni Kur'an, činite. Na kaburu nema nikakvog ibadeta. Na kaburu samo mejta staviš u zemlju i okreniš to. Posle toga ima dova mejtu, posle toga. I ima dova kad prolaziš, eselamu alaikum, ja rekao mu'minin, proučiš mu dovu i ideš dalje. A doći nekakvi obredi, pored kabura, nešto posebno, klanja, prinošenja, tavafi, što se u arapskom svijetu toga ima širkijata, koje bi imao bi šta ovoliko i u tom napisati da pobrojiš to, samo što ljudi rade pored kaburova i kako se preko kaburova, znači približuju svome gospodaru, preko dobri ljudi. Preko kakvih kaburova? Gospodaru digneš ruke i obratiš mu se. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي Kad te moji robovi upitaju o meni, o Muhammede, ovdje je trebalo reći u arapskom, reci, ja sam blizu. A nema riječ reci. Kada te upitaju moji robovi o meni, kaže, ja sam blizu. Nema reci da ti ko da bude poslanik, ko šta? Kao posljednik nešto, nema ništa. Ja sam blizu. To je završeno. I onda ljudi dođu tako i oko kabura čine ono što ti dozvoljeno čini oko kjave. Oko kabura znači nema nikakvih ibadeta pored kabura. Medice ukopa i nakon toga mu dovu činiš i ništa više od toga.